Gradačačka koalicija Mržnja ne sada i ne ovdje jedna je od najaktivnijih članica projekta koji u Bosni i Hercegovini provodi misija OSCE-a. U 6 godina postojanja rad je usmjeren ciljanim grupama stanovništva, ali i saradnji sa lokalnom zajednicom kroz kreiranje temeljnih dokumenata za stvaranje sredine bez incidenata motivisanih mržnjom. Još od 2013. kad smo oformljeni u maju pa sve do sad, koalicija Mržnja ne sada i ne ovdje djeluje u Gradačcu. Okupljamo različiti broj članova iz različitih segmenata našeg društva. Naši članovi su prije svega članovi civilnog društva i nevladinih organizacija, ali isto tako mediji koji imaju jako važnu ulogu u ovom svemu, a naravno i obrazovne institucije. Tu prije svega podcrtavam ulogu gimnazije Mustafa Novalić u Gradačcu i mješovite srednje škole Hasan Kikić. Forme i značaj društvenog angažovanja te saradnja civilnog društva i lokalnih vlasti bile su tema radionice koju je održao istaknuti publicista i javni radnik profesor Nerzuk Ćurak. Budući da je u Gradačac došao sa pozitivnom predrasudom, profesor Ćurak je nakon dijaloga sa učesnicima radionice potvrdio svoj stav te konstatovao kako je situacija vezana za socijalnu koheziju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine puno bolja nego u nekim drugim sredinama. Mislim da Gradačac jeste dobra praksa, ali da treba da se usmjeri na one stvari koje do sada nisu razvijene. Čini mi se da postoji jedan veliki prostor da se civilno društvo dalje razvija. Znači, negdje da Gradačac je industrijski grad, ima dobrih praksi koji se tiču ekonomije i tako dalje, ali negdje bi trebalo ljudi da se ohrabre, da formiraju različite nevladine organizacije i da se bore za neka svoja prava, da pronađu neke niše koje su prazne, da ponude neke nove socijalne inovacije. Radionica je bila prilika da se istakne pozitivan primjer ponašanja cijele zajednice tokom nedavnog vandalskog napada na katoličku crkvu u Gradačcu. Taj čin osudile su zvanične institucije, ali i kompletna javnost, a počinilac je pronađen. Jedan apsolutno negativan događaj proizveo je suprotan pozitivan efekat, što je primjer stvaranja kulture mira i nenasilja. Koalicija se dostignutim neće zadovoljiti, nego najavljuje svoj dalji angažman. Želimo jednu zajednicu u kojoj smo svi povezani, bez obzira na naše različite vjerske i nacionalne pripadnosti. Isto tako želimo poštovati drugih i drugačijeg u svim aspektima. Mi smo koalicija koja ne želi mržnju, zato se tako i zovemo. Znači ne sada, ne ovdje, podcrtaću i nikada. Sa radionice u Gradačcu Dragica Karadžin u ime misije OSCE-a pozvala je sve na aktivnije djelovanje unutar koalicije Mržnja ne sada i ne ovdje, ali i unutar vlastitih udruženja u skladu sa modelima koji su predstavljeni.